Hello, Henry. Hi. Hi. Little Miss Cosmo. Yeah. Wow. Excuse me, what? You're welcome. Thank you. Yeah. Ini gimana sih, ini sama aja nih bentukannya? Nggak tahu gue, terserah. Yang penting gue harus cantik ya. Cantik melebihi Agnes Raja. Wow. Hari ini kita mau foto buat para putri. Jadi setiap tahun itu sebenarnya gue diajakin sama Buba, ayo foto. Tapi itu kan setiap kali after Jumat acara besokannya tuh gue terbang mana gitu kan. Sibuk ya. Terus dia juga selalu telat yang setahu gue. Jadi akhirnya hari ini foto. akhirnya barulah. Lo harus foto sama para putri. Oke. Makanya bold banget loh Mbak. Oh, bold banget. Bold banget. Oke. Ini di make upin siapa? Abi Zelam. Gimana mulutnya? Abi Zelam. Mulut dia udah paling sih kemarin malam itu. Ini bibir gue harus di filler ya, Cong. Harus itu ya, Cong. Oke, gue gak boleh kalah sama para miss-miss itu. Miss-nya nggak harus paling cantik ya guys. Ini mood foto gini ya guys ya. Gitu ya. Oh. Ini kayak dari China. Gimana kejadiannya? Gimana deh? Lo kan juga make upin Agnes selama karantina. Ya. Gimana, Cong? Apa yang gue nengok cuy? Udah nangisnya, Cong? Oh gitu nangisnya mah. Adi-ada tuh juga nengdong banget. Nengdong banget cuy. Masuk banget. Tumbak. Karena kan desa pagi-pagi ya, Boy? Iya. 4 pagi. Ini jam 3 Cong. Udah jam 3 subuh tiap hari itu. Best. Udah kayak Allah udah sahur Pak. Udah sahur. Karantinanya berapa hari, Cong? 7 hari ya? 7 hari. 7 hari jam Udah 3 pagi tiap hari. Wow. Maci cacong dari BSD itu. Best. Best. Oh iya sayang. Bubar rambutnya ke diapain? Slick. No, lurus. Lurus aja. Lurus aja, tapi dipanjangin segini. Segini. Oke, dia watch mami ya. Hantu pose. Pantas kalian lihat gitu. Harus bilang aku akan menjadi MC selamanya di Indonesia. Tapi aku bilang mungkin kalau misalnya Zoe join aku berarti harus berhenti. Atau enggak, tergantung lah ya. Harus kan ada generasi ya, Say. Aku mengerti lah, semua itu ada masanya. Oh, lu yang make up nih dari Abi Salma. Abi Salma. Karena Putri belum datang, yang sebelum datang. Jadi Eka langsung minta Ya kan Abi lu make upin emang gue. Putri 7 tahun 6 tahun berturut-turut. Yes, aku watch. Nggak pernah Putri Indonesia lengser. sesungguhnya. Orang lu pulang panggung itu lu bawa pulang kan? Panggung kemarin. Auntie have a crown. Better so we will see the crown ya. 15. Thank you. It was your mom, mommy? Yes. Yeah. Mamacita. Oh my God, you're so tall. You're beautiful. Hope you enjoy Jakarta ya. Even though you have to leave tonight. Hi Henry. Do you like the content? Oh wow, it's got viral. It's I got know, everywhere. I know, and then a lot of pengen like apa mau jambak like I want to tie my hair, grab my hair. That's funny. Like it's very effective. We just do one shot. Huh? It's done. Yeah. So I know you're gonna leave back to Vietnam. Yeah, I leave tomorrow, but actually not to Vietnam. I fly to Japan. Iya sayang. Iya sayang. Hai.
Hi uncle, say hi uncle. Hi Uncle Henry. Hi. Hi. Little Miss Cosmo. Yeah. Wow. Joy tired ya? You wanna go home ya? Huh? Wanna be with uncle, Joy? No? No, yeah. No. She doesn't No. allow. No. She Yeah. say no. It's her sleeping time, actually. No. Done your shoot? Yeah. I don't know, not yet. I have to change again, but then Buba haven't gave me the next clothes. Head up. High five. No? High five. Just a high five. No? High five to uncle. Hi. Bisa-bisanya dia udah no. So do you want to become Miss Cosmo? You're the only one that refused me. So sad. So do you want to become Miss Cosmo? You want to become Miss Cosmo? You have to be nice to the CEO, you know. Yeah. You need to make friends with the CEO. Yes. Yeah. Let's Be friendly, please. Be friendly. Yeah. Dari kecil sudah diajarkan. Chelsea. Ngapain rambut gue? Udah gini aja. Ya udah. Mana nih? Yuk. Ya sayang. Duduk. Mama disuruh begini sayang. Okay. Tornya sayang. Okay. Look at down, close your eyes. Okay, Hayati, look at down, close your eyes. And still like that. And cut. Okay, hold on for picture. Dan, oke, dan. Thank you, Queen. Girls, you're so pretty ya. So you want more the vibe? We're farming it. I love it. No, it's only for the pictures because I asked them to take me. But I want the profile to look better. Oh, for the okay, I get it. Lalu Agnes memang join saya. Tahun ini, she's Putri Indonesia. Katrina Johnson. I can face it. That's right. Easy. She's like, aku nggak mau. Aku nggak pede, aku nggak mau. Wow, Agnes. Kan emang tadinya begitu. Iya. Sekarang sudah berbeda. Terus At least you try. Just try it. Just try it. Try and fail, but never fail to try. Seperti itu. We are full potential. Full potential. Sebelum kewong. Aku ngomong sama Agnes, no regrets. It's your last chance. Sebelum 27. Langsung dia kayak, ya juga sih. Kayaknya harus introduce sih, Say. Iya. Kayak, apa yang bikin Agnes akhirnya mencoba, Say? Gimana mencoba ya? Mencoba. And look at you now. You're welcome. Excuse me, what? You're welcome. Iya. Rahajeng. Masuk kakak. Rahaja. I'm the last picture. Rahaja. Kan gini kita lagi busy gini. Tapi kan kita Rahaja. Halo, Abi. Rahaja. Jangan kelamaan. Oh, lagi. Jangan kelamaan. We don't know where she goes, tapi yang we don't know yet, but you know, whatever Agnes go, we will follow. Rahajeng will be there. Rahajeng.
lampu itu nggak usah dong. Bye kakak, bye semuanya. Udah sekong, Mak. Nah, Mas Rizky.